In die nuus vanaand, reuse hernubare energieprojek in Oos-Kaap geopen. Pensionarisse in Kimberley, wat deel was van die oorgang vanaf apartheid na demokrasie, sê die vryheids-euforie is lankal verby. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. 'n Nuwe 15 miljard rand projek het die Oos-Kaap aan die voorpunt geplaas van hernubare energieontwikkeling in die land. Danksy Envusa Energy se Korison 2 projek het mynreuse soos Waltara Platinum, De Beers en Kumba nou toegang tot wind- en sonkrag-energie. Nou dit help om die druk op die nasionale kragnetwerk te verlig, wat Eskom in staat stel om krag na meer huishoudings te herlei. Die K2-projek sal na verwagting sowat 520 megawatt elektrisiteit opwek wanneer dit in volle in gebruik is. Volgens die minister van Energie en Elektrisiteit kan dit sowat 1,1 miljoen huise van krag voorsien. Die projek is deel van 'n breër skuif na private kragopwekking om die druk op Suid-Afrika se sukkelende elektrisiteitsstelsel te verlig. First is that we have made the point that we want to de-risk the country from a concentration point of view. We have had a monopoly that there is Eskom, so if Eskom is inefficient and is unable to produce, it's going to drag the country with it. And it's also going to translate that the inefficiency into the tariff and the cost of electricity will be high. Envusa is nou die grootste elektrisiteitsopwekker in die land na Eskom. Die maatskappy beplan om teen 2030 sowat 3 gigawatt hernubare energie op te wek. Have set ourselves a target of reducing our carbon emissions by 30%, achieving that by the end of the decade. And so pleased to be here today because this really takes us to the outcome of that particular target. So we'll achieve it well ahead of our 2030 target. We're going to be taking 48 megawatts of this electricity into the De Beers operations. And what that means is we'll have low cost, low carbon electricity coming into our mines, coming into our operations. Die projek gebruik 'n kombinasie van wind- en sonkrag en sluit tientalle windturbines en 'n reuse sonkraginstallasie in. Die projek het duisende werks- en ontwikkelingsgeleenthede vir plaaslike gemeenskappe geskep. It's a massive investment of 15 billion that we are welcoming, both for Northern Cape and Eastern Cape. It's really first of its kind that is able to put together two provinces like this. Die regering sê projekte soos die speel 'n sleutelrol om Suid-Afrika se oorgang te bespoedig van 'n steenkoolafhanklike stelsel wat onder druk is na 'n veiliger en meer volhoubare en mededingende energietoekoms. Die KwaZulu-Natalse premier, Tami Ntuli, het die besluit verwelkom van die spesiale tribunaal om 'n 85 miljoen rand tenderprojek van ISF Shula Joint Ventures tersyde te stel. Die doel van die tender was om 'n muur langs die KwaZulu-Natal-Mosambiek grens te bou om oorgrens voertuigsmokkelary, die vervoer van goedere, dwelms en selfs wapens te bekamp. Die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat ISF Shula die tender ontvang het op grond van bedrieglike dokumente en ook nie aan sleutelfinansiële vereistes voldoen het nie. In 2018 het die provinsiale regering na raming 85 miljoen rand op sy gesit vir die oprigting van 'n 25 km betonmuur op die grens tussen KwaZulu-Natal en Mosambiek. Maar in 2020 is die projek gestaak met minder as 5,5 km van 'n 8 km lange muur wat voltooi was. Die kontrakteur het toe reeds sowat 84 miljoen rand ontvang. Die SOE het 'n ondersoek van stapel gestuur en bevestig dat die diensverskaffer ISF Shula die tender op 'n bedrieglike wyse ontvang het. The SIU is always doing good work, wonderful work, and they are helping us as government to identify elements of corruption, elements of fraud, and the recovery of the public funds that are used in the wrong way. And I'm quite encouraged to see, to receive such news. That the work that they're doing in the province is going to threaten all those who are continuing to do the wrong things. En bykomende 62 miljoen rand is betaal om die 8 km projek te voltooi.
Die grenslyn is egter sowat 25 km lank. Plaaslike inwoners het aan die SAIK vertel dat misdadigers hulle operasies verskuif het na ander gebiede langs die grens waar daar nog nie 'n muur opgerig is nie. Kunganjani kusenziwa lama-Jersey barrier? In the interim, as we wait for the Jersey barriers to be completed, our suggestion is that authorities dig up large trenches to stop the vehicles from being moved across the border. The trenches will help as a short-term solution to prevent the vehicle theft. Die spesiale tribunaal het ISF Sheila beveel om alle winste uit die kontrak terug te betaal. Internasionale nuus. Daar is onsekerheid of 2 Amerikaanse gesante na Pakistan gaan vir vredesonderhandelings oor die Iraanse oorlog. Die Withuis het vroeër gesê dat die gesante vertrek het, maar 'n stelling van president Donald Trump het pas onsekerheid oor die feit gewerp. 'n Groep Iraanse onderhandelaars is reeds in Pakistan waar hulle gesprekke voer met die gasheer. Volgens Iran sluit sy beplanning nie onderhandelings met Amerikaners in nie. Iranse minister van Buitelandse Sake Abbas Araghchi het gister in Rawalpindi in Pakistan aangekom. Araghchi sê dat hy Teheran se sienings en oorwegings uiteengeset het tydens sy samesprekings met die hoof van Pakistan se gewapende magte, generaal Asim Munir. Iran hou sedert die begin van die Amerikaanse vlootversperring van sy hawens 12 dae gelede, vol dat onderhandelings opgeskort word tydens die blokkade. Tensy Iran van plan verander, sal Pakistan as tussenganger moet optree tussen die 2 partye. Soos in onlangse samesprekings word die VSA verteenwoordig deur president Donald Trump se skoonseun, Jared Kushner, en Trump se eiendomsontwikkelaarsvriend Steve Witkoff. Die visiepresident J.D. Vance staan volgens berigte reg om ook na Pakistan te reis indien nodig. Intussen beloof die Iranse gewapende magte militêre optrede indien die Amerikaanse haweblokkade voortgaan. Die opbou van Amerikaanse gewapende magte in die Midde-Ooste neem toe met berigte van die aankoms van 'n 3de vliegdekskip. Die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth, het gister enige Amerikaanse dringendheid vir 'n vredesooreenkoms afgemaak. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. Dit is in teenstelling met Amerikaanse beriggewing oor die ongewildheid van die oorlog in die VSA en politieke druk op Trump om dit te beëindig. Die druk was duidelik toe Trump in die Withuis 'n verslaggewer uitgetrap het wat hom gevra het hoe lank die oorlog nog gaan duur. What do you say to the American people who question how much longer this will take? Obviously, you know that they are having higher... You're such a disgrace. Did you hear what I just said? Vietnam. How many years was Vietnam? I understand, sir, but how you many are years past was your Vietnam? 6-week deadline. As deel van sy veldtog van finansiële druk op Iran, het die VSA Iranse bates in kriptogeldeenhede ter waarde van $344 miljoen bevries. In Mali het militante gekoördineerde aanvalle uitgevoer op die hoofstad Bamako en verskeie dorpe in die binneland. 2 kragtige ontploffings, gevolg deur volgehoue geweervuur, is vanoggend vroeg gehoor naby die hoofmilitêre basis by Kati, noord van Bamako, waar troepe omliggende paaie afgesper het. Aanvalle is terselfdertyd aangemeld in die sentrale dorp Sevare, asook in Kidal en Gao in die suide. Mali se weermag sê die situasie is onder beheer, maar opruimingsoperasies gaan voort. Inwoners is gevra om kalm te bly. Terug by die huis, City Power het bevestig dat 'n brand by 'n substasie in Johannesburg groot dele van die middestad en omliggende gebiede sonder krag gelaat het. Die brand het vanoggend uitgebreek. It's basically affecting several customers within the inner city, Marshalltown, Braamfontein, and also the surrounding areas, including Newtown. The cause of this fire is currently not known, and even the cost thereof of repairing and doing the cleaning up is not yet known. We are not able to basically get in until the EMS has done with their work of putting out the fires and also clearing the smoke in the tunnels, because the underground tunnels are also affected. Welkom terug.
Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika sal voortgaan liewer om te probeer bemiddel tussen die gewese Zambiese president Edgar Lungu se familie en die land se regering oor die oorskot van die ontslape oud leier. Lungu is reeds in Junie verlede jaar in Suid-Afrika oorlede. Die Zambiese regering wou sy oorskot na sy geboorteland repatrieer vir 'n staatsbegrafnis, maar sy familie het dit in die hof betwis, omdat hulle daarop aandring dat hy in Suid-Afrika begrawe moet word. Lamola het gepraat op die kantlyn van 'n werkswinkel van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap by die Uniegebou in Pretoria. Suid-Afrika het sy posisie weer duidelik gemaak oor die twis rondom Lungu se oorskot. Lamola sê die twee strydende partye moet hulle verskille bylê. We will continue to respect the court process, but we have been clear to both the family of Lungu and also to the Zambian government that our view is that they need to find each other outside the court process. Lamola het ook gepraat oor die onlangse aanvalle op Afrika-migrante in Durban. Suid-Afrika se gesant in Ghana is deur die land se regering ontbied om die gebeure te verduidelik nadat sommige Ghanese in Durban ook deur die aanvalle geraak is. The relations between Ghana and South Africa are very cordial and very good relations, fraternal, and when there are challenges between the two countries, even on our side, we don't escalate them into a public scuffle. Oor die konflik in die Midde-Ooste sê Lamola, dialoog moet vooropgestel word nou dat die skietstilstand tussen die VSA en Iran onbepaald verleng is. We want all the parties to the negotiations to exercise some patience, tolerance and restraint, because there is no negotiations that can happen within a short period of time. The matters involved are complex. They are dealing with issues of nuclear. They are dealing with various issues of international security. Volgens Lamola is Suid-Afrika op koers om die 46ste SAOG beraad van staats- en regeringsleiers later vanjaar aan te bied. Whether it's issues of economic growth, issues of unemployment, issues of petrol price, we need to come together as the region and say how do we use our scale to be able to respond to all these issues. Die beraad word in Augustus in Durban gehou. 4 kandidate wat meeding vir die pos van die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies het alself die week tydens lidlande en die burgerlike gemeenskap voorgestel. Die kandidate van Chile, Costa Rica, Senegal en Argentinië. Die huidige sekretaris-generaal Antonio Guterres se termyn verstryk op 31 Desember. Die voormalige president van Chili, 'n voormalige visie-president van Costa Rica, 'n Argentynse diplomaat en die voormalige president van Senegal is tot dusver die enigste 4 kandidate wat hul name in die hoed gegooi het vir die pos. Chili se Michelle Bachelet is die voormalige hoogkommissaris van die VN vir Menseregte en die eerste uitvoerende direkteur van VN Vroue. The world needs a United Nations that upholds the principles and purposes enshrined in the Charter. We need an organization that is not only committed to its core values, but also capable of responding swiftly and effectively to the challenges of our time. Voormalige Senegalese president Macky Sall het die openbare verhore vir kandidate om Antonio Guterres as sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies op te volg, afgesluit en homself as 'n brugbouer voorgestel. Hy is die enigste Afrikaan in die wedloop en die enigste kandidaat sonder vorige VN-ervaring. Hoewel hy deur Burundi genomineer is, het hy, soos Michelle Bachelet, nie die steun van sy eie land ontvang nie. What the charter said is, to be candidate you have to be sponsored by a member state. Of course, ideally it should come from your country, but if it's not, that doesn't mean that you cannot candidate. Die keuringsproses volg 'n informele geografiese rotasie wat kandidate uit Latyns-Amerika en die Karibiese eilande bevoordeel, maar dit is nie bindend nie. Dus kan Macky Sall ook deelneem.
Hoewel meer kandidate na verwagting hul naam in die hoed sal gooi, sal die finale aankondiging eers in die laaste kwartaal van 2026 bekend gemaak word. Sommige pensionarisse in Kimberley, wat deel was van die oorgang vanaf apartheid na demokrasie in 1994 sê, die vryheid euforia het gekwyn, met slegs die harde werklikheid van oorlewing wat oorgebly het. Die pensionarisse, wat almal op 27 April 1994 vir die eerste keer hul krisis getrek het, sê hulle het hoë verwagtinge vir die nuwe bedeling gehad. Hulle het politieke leiers versoek om hulle self weer te verbind, om te lei met integriteit en waardigheid. Hulle herkou aan die hoop wat hulle gehad het voor die aanbreek van demokrasie. Met eerstehandse ervaring van die ongeregtighede van die vorige regime, het hulle groot drome gekoester vir die nuwe Suid-Afrika. Die bejaardes erken dat die koms van demokrasie positiewe veranderinge meegebring het, maar sê daar is steeds ernstige uitdagings. Hulle sê dat voor demokrasie het mense werk gehad en misdaad was minder. Sommige sê ook dat hulle baie meer kon doen met die geld wat hulle verdien het. If the government can just push up certain things and make the currency even better, you understand, because the currency doesn't have any more value. I used to work for 5 rand a week, but it was much valuable by then. Like today I'm getting 3,000 rand, but it's much less than that time. 'n Politieke kenner van die Noordwes Universiteit sê Suid-Afrika is in 'n baie beter plek as tydens apartheid. From a human rights perspective, South Africa is in a much better place procedurally as well in terms of our elections, which have been commended by election observers to be free and fair. We also have the media, which is robust and active in our country, which is protected also by the Constitution, and also just Constitution which upholds and protects our rights as citizens. Die inwoners stem saam dat daar nou vryhede is wat hy geniet wat nie voor 1994 aan hom beskore was nie. We are freely to communicate and express ourselves. Before we did not know that what does it take to have a government. But today, because of we can question a lot of things, that is the one most important thing. In democracy, it is participation. Die pensionarisse meen hulle sou Vryheidsdag beter kon geniet as daar werksgeleenthede was vir jong mense, die ekonomie kon groei, misdaad onder beheer kon wees en diegene wat korrupsie pleeg aan die pen kan ry. Hulle hoop om die vrugte van demokrasie nog in hul leeftyd te geniet. Net na die reklamebreek is ons terug met die sportnuus. Bly ingeskakel. En dit dan al vir vanaand. Vlyt, my storie is uit. Ons is môre weer terug met nuus in Afrikaans. Totsiens.